A caída de Heredeiros da Cruz do cartel por motivos de saúde non desluciu en absoluto o Festival Entre Bateas, que durante a fin de semana atraeu ata Pobra a numerosos visitantes. Bandas como Hamlet, encargada de sustituir aos Berlanzáns, Sociedade Alcohólica, Agorafobia ou Golpe Radical fixeron as delicias dos amantes do metal e do rock, congregados na Praza Alcalde Segundo Durán. Eu veña a ver Heredeiros da Cruz, pero ven Hamlet, no seu lugar. Cojonuda, tío, como sempre no Entre Bateas, é o dos mellores festis que podes atopar por aquí. É que mola, porque se ve que a xente, bueno, pois os que organizan e tal, que están esforzándose porque isto mellore. Con este éxito, Entre Bateas pecha o calendario dos festivais de verán en Galicia, converténdose xa nunha cita de referencia non só no Barbanza, senón en toda a comunidade. É o último festival de verão que vimos, porque fomos por aí facendo a ruta, e está de puta nai, a verdad, todo super montado, todo super genial, a verdad que ben. Nun concerto de rock and roll, pa un dos que hai, un festival de rock and roll que hai no Barbanza, hai no que disfrutar a tope.